sam jakije banana, evo ovako vidite. Zatim sam medla krnjavije jabuka što me mater načerala. I naravno, malo jagoda da budem ko jagodca popca. Prvo i protreskam. I onda ću zgora nagurat. Evo ovako slažem da se slegne. Pa da ne bilo zagasto dodam jakije praška. Sve posmem u 3 pičke materne. Još malo ću od toga i onda ga zalijem bijelom tekućnom. Jer ako ne zalijem, sve ću se zalijem tokola. I onda metnem čep kak me mater naučila. Zataknem ga i prisnemo zgora ko hajvan. Kače. Hajde jebote kamen. Usrač se od uzbuđenja. Kako vidite na snimku, baš me je stislo. Kad je završilo, okrenem ovu šolju. Koga zavrno jebem u dan. Aha, ev ga ide. I onda kad sam ga odvrnula, otresem čepnu da ne kaplje okolo. E tako. I onda metnem konjak je drugi poklopac. Jeb ga spadem. Sad sam ga uštekala. I navrnula ko Hulk. Znači, ovo morate pit kad imate zatvor, kad nemate šta drugo i kad mama ne da gazirano. Tak da još ga sad naguzd. Puj. Prečirala sam. Lele.